thir tu le ngai thatu ten zawa in chi bai ve kule tuntuma chuan Iran ram football team te World Cup pa antel chungchang le anma ni ven himna tana an sum sen chungchang te kan bi chiang ve le donanga kan hriat theu angin Iran ram hi US nen boina neu neu an nei chho deuh renga emi wang hian khovel ngai ven an hlo bok ani khovel hriat khopa chanchi bu sang sang te tar lan tanin Iran football team te zinna sen so hi komin World Cup a sen so how tak ber te zinga mi ania an sen so an poisa man zong zong hi Iran footballer te ven himna na tho nana man ani deuh berani Brazil Argentina emo China ram te point an lam man ngai lo khopa ven himna khau ani ti tarlan hani bok Middle East boruak ralmuang lo tak awang hian Iran chuan an footballer te himna hi thilpoimo bera anda ani ramdang footballer te angin mipui van tlang chuan na thlona pangaya an chuang velowa antana rom man bi thlona Iran International emo Mirage Airlines manghlirin World Cup khelna mun sang sanga anin phur kol don ani Doomsday plane le aman ruate hetiang thlona hi mission khat chuan Doomsday plane ti hialin an lo soi to boka he thlona chunga hian man ru changkang tak tak vu ani bok he thlona changa kilometer sompariat bial chung hi drone rocket missile emo fighter jet reng reng an thlok lu tani chuan signal an hlo ngal vek the ni khovel satellite pangai manglovin Iran rambik siam satellite chau an mangbok ani thlona chunga hian tunun na mun pui command center siam ania ti chuan Iran team te chu ani khelna tur mun sang sang emi mang hian an thleng thei don ani tin chu chau chu lani lovin thlona ven himna tan hian warplane changkang ber mantel ani don tin soi boka hetiang hi thil thleng ngai lo tluk ani thu thang sang sang changan tarlan danin avoi khatna tan China ram siam J-20 fighter jet chu Iran team thlona vil reng tur hian a thlokol don bok J-20 hi khovela 5th generation thlona soihlo ber pol ania he thlona hi darkar khata kilometer sang hi zathum chuanga chakin a thlok thei bok ani he thlona chunga hian ral thuam tam tak a awm boka ton emoza ta rit a phur the ni thilmak tak mai pakhat chu he thlona hi radar lamin an hmu thei mi alo stealth technology manga thuam ani bok football World Cup a hian hetiang khopa ven himna khaule lian tham hi tu man an la hriat ngai lo awangin khovel pumpuin mak antigin an thlir thup mai ni report sang sangin an tarlan chunzom danin Iran chuan an footballer te veng tur hian an ram sipai rual than bik Allied Force an tir chuak don bok ani eng sipai bik te hian football khelna hmun tura pianga an zui reng dona pangai tak chuan heng sipai te hi Iran ho tu lian le roi tu lian te ven himna tan chau man thin ha ani tin hei chau hi lani lova an footballer te digital security in bia po na man ruwa himna chungchang po hi an da poimo khop maya an mobile phone laptop le electronic sil dang te tan network system danglam bik secure network an siam sak don bok ani mi thiam te thlir dan sang sang kan sei velenga analyst te soidanin he thil anti chan lian ber hi Iran footballer te mimal chanchin personal data le in biak po na dang te chu mi tu man an lo thli thlai hack sak lo nan le a him theang ber tura ro man na an kalpui tu wang zoka tian ni jun ni song panga kumsan hi som hi paruk khan New Zealand le Iran te hi anin khel towa 2-2 in anin draw chawangin beiseina lian tak mai Iran team te hian an la nei chawzel don ni poina langa tin an fence se po an phur to khop mai chawangin Iran team te laka hian mi puite pon phur to hleni Iran hi hune mo chen liam ta khan Asia khomol puya football team thiam le chakber ber zinga mi anlo ni to thina kumin World Cup qualifying a po khan an khel tha chho biu ani chuwang tak chuan kumin World Cup a po hian Iran chantu te hian beisena sang tak an nei bok Iran hi khwale tuite ven himna konga ril rupetak mi hania chuwang chuan
tun chuma an football team te po hi kong sang ven him na hi thatheyang ber an pek pha bok ani mitam tak ngai dan chuan mual chunga in khel na in beina pialama Iran team te hian kumin World Cup boruak hi anti munam zole don nein ole kha Iran team te kumin World Cup a an ven him dan chungchang security an pek dan kan tarlan thei chunia hemi chungchang a hian ngai dan ni nei karinga Iran team te hi hetian khopa ven him na pek hi an ngai reng in shvm comment section lama mino shetir vedonia ole tuna ve thung chuan FIFA World Cup san hi somni paruka Somali te Iran baka Africa ram te anlung oilo na sang te tunchuma hian kan tarlang vele donani Somali referee Omar Ardan hi anram chanchina World Cup referee masaber ni thei tur ania tlin po atlin nge ni kumsan hi somni panga Africa a referee thabera thlan ni ma sela Miami International Airport atlen nuwa US Border Official 10 lu an phalsak lo awangin athlona chuna chuan Istanbul lampan chuan an thon kir le tani US Sarkar Trump administration chuan ven him na le ria chien tok lo vetting concern achan shilma se rin hlel na fiana engma antar lang lo thung FIFA lamin thunei na an nei lo thun soilain UEFA lamin an khongai awangin August tha Super Cup final khel tura referee tan an ruat sui ta thungani panhina chuan Iran national team ti sheumna Iran delegation zinga support staff sompanga ngut mai US visa pek deal na chu nol sak ania US lu aharsat emawang hian Iran team hi an training camp po Arizona tangin Mexico lama an son pha ta hialani ti chuan match an khel mani chin US lu phalsak ania an khel zo rualin chosan le ngal vek turin khau takin US sarkar chuan dana sim sang bok Iran fan te chu ticket allegation zong a po US sarkar hian a hlip vek bok ani pathumna chuan African fans le player sang en shanna Senegal le Uzbekistan player te fiana Senegal le Uzbekistan player te chu US airport an thlen rualin an thlona bul zona darthlanga chuan endikna an kalpui ngala dog squad manga enfiel chiamania he hian fans te atithin rim hle Ghana Senegal le African ram sang atanga in kher thlir tum fan tam tak te visa dil na chu ngun taka endik ani nuwa nol ani hloma ahun taka entur puin ankal theilo phani Kovela soro pui per ram sang in rem na tura bo sai chu US sarkar immigration policy wang hian amel abol lo pha hle niin fans le tol chung football thlina sang chuan soi na nasata ka umbok ani ole kha tunchum kumsan hi somni paruk FIFA World Cup a in shanna sang thleng te kandalan thei te chu ani e